Dan Kemar Brother, kita buat terpesona mata-mata orang yang meremehkan hidup kita. Dengan apa mereka menyesal? Dengan melihat kesuksesan kita di masa depan nanti. Setuju? Tadi jaga ayatkan beri. Sekolah mana tahu di kampus gede? Semoga hari sabar di kene. Delitu sejaga dan kenali. Delitu sejaga sabar menguras nalis. Berbersih dengan memaksa anak lo. Jadi iranga tetap matikan. Tresno nekolahan beli jadi kesimpan beli. Nanti beli mati. Bangsa panjat Tresno nekolahan beli kenadi. Saya beli kabini nyari. Tresno beli sekarang sekolahan. Saya tidak tadi. Berarti ngelecehin cewek kafe. Boleh bisa sambung aja. Berarti ngelecehin joget